Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Iki kiganiro nimenya byinshi. Uyu munsi turi ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatatu. Mu bitekerezo bya buri wese by'umwihariko kubabyitaho ariko cyane cyane ab'igitsina gore harimo ikintu kimwe: umunsi w'abagore. Umunsi w'abagore byonyine iryo jambo no kurivuga biroroshye nta nubwo rigorana. Gusa ni ijambo ryashize iherezo ku bintu bitagira ingano byari byarashize ab'igitsina gore bose udasize n'umwe mu mwijima wari usa naho utazigera urangira. Hamwe n'umunsi w'abagore, ab'igitsina gore bagiye mu ishuri bariga, hamwe nabo baretse guharirwa imirimo yo mu rugo yonyine baratinyuka bakora n'ibindi. Hamwe n'uyu munsi kandi bahawe uburenganzira bwo gutora, bahabwa uburenganzira bwo kujya gukora mu biro, bahabwa uburenganzira mu kugira uruhare mu kubaka umuryango mu buryo bwa mikoro, ibi tuzi nk'uburinganire n'ubwuzuzanye uyu munsi. Ndetse hamwe n'uyu munsi nta muntu ugipfa gukubita no guhutaza umuntu w'igitsina gore yitwaje ko ari umugore we. Muri make nabo bahawe uburenganzira mu mategeko, aho uyu munsi umugore n'umugabo imbere y'amategeko ari bamwe kandi bangana. Ntabwo ari henshi cyane ku isi uyu munsi umugore agifatwa nk'umutungo w'umugabo. Muri iki kiganiro reka tuvuge ku munsi w'abagore. Umunsi w'abagore ni iki? Waturutse he? Kubera iki byabaye ngombwa ko uyu munsi ubaho? Muri iki kiganiro kandi turaza kuvuga ku rugendo rwuje intambara itari yoroshye abagore barimo uwitwa barwanye kugira ngo uyu munsi abagore babe bafite uburenganzira bungana n'ubw'abagabo. Reka tuvuge ku rugendo rutari rworoshye na gato rwatumye abagore uyu munsi bakora amasaha mu kazi angana n'ay'abagabo, bakarengaho bakaba uyu munsi basigaye bagira n'ijambo mu bagabo. Ibintu byari igitangaza kandi bidashoboka mbere y'ikinyejana cya 19. Bahaye ikaze mu kiganiro menya byinshi. Ubundi umunsi wa mbere w'abagore ukizihizwa bwa mbere witwaga umunsi w'umugore ku rwego rw'igihugu. Umunsi w'umugore apana w'abagore, w'umugore. Uwa mbere wabayeho wizihijwe bwa mbere mu 1909 ku tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri, hari mu Bwongereza mu mujyi wa New York. Wari umunsi washizwe mu bikorwa kandi unategurwa n'ishyaka rya gisosialiste rya Amerika biturutse ku gitekerezo cy'umwaktiviste cyangwa se umuntu ukora ibikorwa agamije guhindura rubanda cyangwa se abategetsi witwaga Teresa Markieri. Mu 1910 mu nama mpuzamahanga yiswe International Socialist Women's Conference, iyi ikaba yari inama yari yahuriyemo abagore 100 bari baturutse mu bihugu 17 bitandukanye, yabereye ahitwa Copenhagen muri Denmark. Bishyigikiwe n'abanyamerika n'abadagekazi bari batoranyijwe muri iyo nama barimo uwitwa uwitwa Kate Danka ndetse n'uwitwa Paula Thiede. Batanze igitekerezo cyavugaga ko umunsi w'abagore wajya wizihizwa buri mwaka, nubwo nta tariki ihamye ya nyayo yatanzwe uyu munsi wari kujya wizihizwaho. Gusa abandi bari bateraniye muri iyo nama bagera ku 100 bemeye icyo gitekerezo nk'inzira yo kuzamura uburenganzira bungana ku bagore, harimo n'uburenganzira bwo gutora. Mu mwaka wakurikiyeho hari mu 1911 mu kwezi kwa gatatu, hari ku tariki ya 19, umunsi mpuzamahanga w'abagore wabayeho bwa mbere. Abarenga miliyoni y'abantu muri Australia, muri Denmark, mu Budage ndetse no muri Switzerland barawizihije. Muribuka umunsi wa mbere w'umugore wabayeho ubereye mu Bwongereza wari wizihijwe ku tariki ya 28 z'ukwezi kwa kabiri. Abanyamerika nabo bakomeje kujya bizihiza umunsi noneho mpuzamahanga w'abagore ku cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa kabiri nk'uko byari byaragenze bwa mbere. Umunsi wa mbere w'umugore wizihizwa bwa mbere mu 1913 abagore bo mu Burusiya nabo bizihije umunsi wa mbere w'umugore, hari ku wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi kwa kabiri. Tugendeye kuri Julian kalenda, iyi akaba ariyo kalendari yakoreshwaga mu Burusiya icyo gihe. Mu mwaka w'1914 umunsi mpuzamahanga w'abagore wizihijwe bwa mbere mu Budage, hari ku tariki 8 z'ukwa gatatu. Kubera ko kuri uwo munsi hari ku cyumweru kandi abantu bakaba bari baruhutse, byashoboka ko ari nayo mpamvu uyu munsi byakomerejeho tukaba tukizihiza umunsi mpuzamahanga w'abagore ku tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu mu bihugu byose byo ku isi. Iki gihe mu Budage abari bafite inyota y'umunsi w'abagore bari bashishikajwe ahanini no kugira uburenganzira bwo gutora. Urugamba rwanabananiye gutsinda kugeza mu mwaka w'1918. Ubwo mu Budage byari bimeze gutyo, mu Bwongereza ho i Londres hari kuba urugendo rwavaga ahitwaga Bow rwerekera ahitwaga Trafalgar Square. Uhashakisha muri Google uraza kuhabona. Hari ku tariki 8 z'ukwezi kwa gatatu.
hari mu 1914. Iki gihe ni nabwo umwe mu bakoraga ibikorwa bigamije guhindura rubanda na leta cyangwa se umwactiviste Sylvia Pankhurst yafunzwe ubwo yari mu rugendo rwerekeraga ahitwaga Trafalgar Square twavuzeho haruguru kugira ngo agire icyo avugira. Tugeze mu mwaka w'1917, turi mu kwezi kwa gatatu ku tariki 8 nanone. Neza twihagarariye mu mugwa mukuru w'ubwami bugari bw'Uburusiya bw'icyo gihe ari wo witwaga Petrograd. Abagore bakoraga mu nganda zakoraga ibijyanye n'imyenda batangiye igikorwa cy'imyigaragambyo yuje ubwigomeke maze buzura umujyi wose koko karahava. Ibi ni nabyo byiswe impinduramatwara y'ukwezi kwa kabiri, ari nabyo byaje kuvamo nyuma impinduramatwara y'ukwezi kwa 10, hanyuma byombi bigahita bikora ikiswe impinduramatwara y'Uburusiya cyangwa se Russian Revolution. Abagore muri St Petersburg bahise bahagarika gukora mu buryo bwo kwigomeka kubw'igikorwa bise umugati n'amahoro, bread and peace. Nubishakisha muri Google uraza kubibona. Iki gihe bari barimo barasaba guhagarara kw'intambara ya mbere y'isi, kurangira kw'ibura ry'ibiryo ryari mu Burusiya icyo gihe, n'irangira rya Caesarisme cyangwa se irangira ry'imitegekere y'umuyobozi wabo bari bafite icyo gihe ari we Tsar Nicholas wa kabiri. Iminsi 7 yakurikiyeho Tsar Nicholas wa kabiri yareguye ku buyobozi, hanyuma leta yari iriho y'inzibacyuho icyo gihe yahise yemerera abagore uburenganzira bwo kujya bagira uburenganzira bwo gutora nabo nk'abandi. Hanyuma haje gukurikiraho impinduramatwara y'ukwezi kwa 10 ubwo abagabo babiri barimo Bolshevik Alexander Kollontai ndetse hamwe na Vladimir Lenin bemeje uyu munsi w'abagore nk'umunsi wemewe n'amategeko w'ikiruhuko mu cyitwaga ubumwe bw'abasoviete ni mu Burusiya. Gusa uyu munsi wakomeje kujya uba ari ku munsi w'akazi kugeza ubwo mu 1965 byemejwe ko uzajya wizihizwa ku munsi utari uwo gukora. Aha hari mu cyitwaga ubumwe bw'abasoviete icyo gihe. Nyuma y'uko uyu munsi wemejwe mu cyitwaga leta y'abasoviete mu Burusiya, iki kiruhuko cy'umunsi w'abagore cyasigaye kizihizwa cyane cyane n'ibihugu byagenderaga ku matwara ya gikomuniste. Ibi byarimo nka Espagne ndetse n'Ubushinwa. Mu Bushinwa byose byatangiye mu 1922. Mu mwaka w'1927 mu Bushinwa ahitwa Guangzhou habaye ukwigaragambya ko abagore 25,000 bakoze urugendo bari kumwe n'abagabo bari babashigikiye. Ibi byaje gutuma ku tariki ya 23 mu kwezi kwa 12 mu Bushinwa itariki ya 8 y'ukwezi kwa gatatu yemezwa nk'ikiruhuko cyemewe n'amategeko mu Bushinwa, umunsi w'abagore. Noneho tugeze mu mwaka w'1975. Iki gihe intambwe nibura igaragara yari imaze guterwa. Mu 1975 niho umuryango w'abibumbye watangiye kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abagore. Mu 1977 umuryango w'abibumbye wanahamagariye abakuriye za leta z'ibihugu kwemeza itariki ya 8 y'ukwa gatatu nk'umunsi w'umuryango w'abibumbye wahariwe uburenganzira bw'abagore ndetse n'amahoro ku isi. Ni nacyo gituma buri mwaka umuryango w'abibumbye utanga insanganyamatsiko ya buri mwaka izagenderwaho ku munsi w'abagore. Insanganyamatsiko y'uyu mwaka w'ibihumbi 2021 igira iti abagore mu buyobozi tugera kuri ejo hazaza hangana mu isi ya COVID-19, Women in Leadership Achieving Equal Future in a COVID-19 World. Ku guharanira uburenganzira bw'abagore no kwigobotora umwijima w'igihe kirekire babayemo, dusa nkaho twabigeze kure. Gusa nanone birasa nkaho tugifite akazi n'ubundi gakomeye cyane. Turacyafite akazi kuko nko mu bihugu bimwe birimo n'iby'iwacu muri Afurika, uyu munsi w'abagore ntacyo uvuza hanini kuri bo. Ibyo bihugu birimo nka Cameroon, Croatia, Romania, Bosnia, Herzegovina, Bulgaria na Chile. Turacyafite akazi gusa nubwo hakiri ibyo gukora kugira ngo umunsi w'abagore ubashe kumvwa na buri wese. Twebwe iki kiganiro naha tugisoreje. Nk'ibisanzwe njye nitwa Samuel Mugisha. Muzirikane kumanuka munsi y'iyi video mureba ahantu tukura handitse ijambo subscribe ubundi muhakande, ndetse muramutse mubonye n'akazogera kaba kari impande yaho ubundi mukibuka kugakandaho, byaba ari byiza cyane kuko bibafasha kuzajya mubona ibiganiro byacu byose mu buryo buboroheye cyane. Mwakoze cyane kubana nanjye, mugire amahoro y'Imana.